listening to KICH 6:30 AM Hagåtña, Guam. Hrarannim ike nepogannim ngorukeen bibiuchea. Even ufakun maaridi kot hraari bibut meattong erigits igeben nesabat tufitin atsobat sietifagan. Major evuchea paraus wawocher buatore firat ferden ati radio station bibusore radio. Non sururiget iwesipore finiri posipore wo 30 seri warasapuen. Pada pokite John FCC resitio moche rapoe etiwai ke renewri nochewe special temporary authorization rerachewe temporary antera pokiten esitawe ke kits atsipotogori furry echeruch construction permit ren ewas permanent antera wesewesen iachos noche broadcasting license epo expire murin egon merubar iwe mi dogari epo turserikits ikapun sise uwate efforts arts radio tower ien artsen estimate ren arts radio tower fobugu ngaruchara ikapwe si dogari achochogari atsipo uwate artsi tower iwe kits mi dogari preventiri at sisap 30 seri warasapoi. Kosewochen arisikits noriotic diben god efaku porugode. Ikapun diben god posible sabuera berna warasapoi. Iwe irabo pusi para wara ewan arabatufic. Kosewochen sabuera befakura risipu pusor radio norabiotic. Kiriso chapur. Iwe fakupanne sorannim ngoruker puipusora gevchea kiriso warridigot pusapatu fichiratsi pochieti fagergerei narats ferikis fagan mon puipusora radio ai kapongoruk parats tongoruk ike kopoesseringeri kichwan asapwen ike war Facebook ike ke joineri kichwa TikTok fakun ats kapogeri fason nesorannim ike metu ferre nekkurigarannim ikerargo sannim ike neferannim ikerapogannim ngoruk esa fakunni firifirera fason cartoonin pokopoe patsi chigeri kisnari fason kirisho porowa siriusun nannoburachi radio station puipusorek kirisho parter avratong kirisho rawiadek par kirisho chapurren abuchiari erakak meren kota pusipan meguguruk sibuyadek guburachi yadek mi yorot metats ngai bocherbe paratura nefirats sabatskot mira barap neng seberai sabosises siafaku kirisho wari dukram ububutswan kirikirat ai sabon kot kosewochekobe efeyechu emri me pararisi e chieti fugere fagotogun mifen purebupan agang non neti bereben meben kosewoche pusipon emri amkapa seboto nefirem efeyechu faso chieti fugere sabon kot iaiti warngoruk noriden Jesus Christ usaras tipis amen iwe mamorai bue ato rageri gits e ochea para siresin iwe osabutsen sipukara kobu seringeri etsekenon e fanso idera perike sipue oseringeri ara kot sebi mi nanamaneng seri neibi Moses
Eimer fakkun maariti goot maariti goot he fakkura waararen erakkur sia paru sering fagan medicin metren wase erakkur me bara bajakurai burare si bukan o kurun maariti kai pura charngeri gibi puri ware sesur ai wakat paete puri poe para warai fanson meturi goot Ua sukirewa baibet sukngerewa pugen gunfit sabun tiwa be waru pat tiwa be tiu iu kapasan menon iu kara sabun keir meru era sibue mari di got sibue ari birafen gun me kurun mari di got ua sen negeri o gisiru apu si paring courage reru kiri sogor kod ikerei kod kiara pun upojek fakun mari tu upojek kiri sogor upojek mari tu iwe kiri sobu sabaru seringeri ace ebukan we epacek aceba agri gits si pojek pan mari tu kod kosobojen abu katigor ngoruk kopore kafiti si bue iatek fagan memerat sibubasuki en god kapas ngeri kicikere. Sabas god mira barap noneng sakiri su siafa kun maridu khiram ububets am kirikirets am tung me optogegen. Ai sabos sisis ko sekam mo ceru pote koryo. Ko sebochen ko popusin nonom ne firem kapas ngeri gem para ru rage bigerei. Nariten Jesus Christ sa yate ko busarat tibis. Amen. Ikerei special day geri pui episode radio para irugu pan ngoruk pui episode kefiti git seri wa TikTok iga seri wa Facebook iga norat YouTube channel iga pachan sering ngeri git one asabwen. Ikerei fanson mi special geri git. Upakop share no cer wakisin. Atin ne seri kerai iwa parawewe ke pada ngawara special day. Ikabior no paiben wa fakun na barap tegia metikor potete goruk ko sebochen su kirom na paiben ngeri do chei wakisiri kerai. No chei wakisin sigura benaro pugen iga ware sigen na pugeson. Son sabun oru wakisitiu. So sapuru wakisitiu. Itera berace nesen noriso soran are sises a abogari ekewe nibugaru main. Sises a abogari ekewe nibugaru main. Mut ngeri buene ari no chei wakisin noriso soran. So sapuru wakisire weritiu. Rai wewurin paraus sisa safin na epeke waram kariri. Ram a pariteri nabun Tiberias ikatiberias. Chammo garabas satta parawurin parakura ekua baraban sisa saferir. Nubuen a bachakura ta ekua chasawa. Muris sisa merko chakya ra fit wari juk o mativ igerat. Eyatun a rapfanson ewa churapen Passover en John Judah. Iwe sisi sarin nifiten o akura pocham magarabas rafit torren yebinne ai siri Philip. Yasi butogari kaba moga meye. Puepa naf at si babugari ekei arabas. Iwe sisi sa eri kabasis araba Sotuni Philip purasirei met epa furry. Wera Philip aperiweri. Rupugu fun mori sinifer esap naf at si wakaba pirawa. Puida pachuk ekis met eben meben ekiarabas rebuari. Paraben no John Kev itan anduru. Puin Saiwon Petrus. Apasa. Aur ebereti gei. Mi ochren nibefu pirawa. Serifun parni pan ruberik. Ngay fausun
e po naf ngere ki arabas medicine. Iwe sisa apasa o bue urere ko arabas ke po mati. Ngabo kora veki. Sa sirei met muriron e story gabet. Ka sirei pun nubur en sisa wa age ko ni fubirawa me ke wa ruberik you rasa tegeri god nga yate ki kiriso. Yate ki kiriso geri god ferder kuri fubirawa me ruberik muri wa ngeri ko chakke. You airir o boy eireti eke pirawa me ke ngere kararabas medicine. You bete wa agora warar. Pun nupunun sisis ko chakke ra eirete kuri fu pirawa me ruberik. Ese togeri e boy it masawara pasikit nu ke pasikit nu borra wow ireti gere ko arabas nu borra arabas age che pirawa age everik nu se ferro naro pasikit ese togeri e poco kurdi gese chok kurro nge urusen ekki arabas ekki ribe puku buen ni bugar buen kapats foga me sebikrit me fefin wase na nafura e hobogo met popun sia ser e wogising ergitsgere agboye Bukarakis fer chui norai momot puri de fer sereta ora isia. Met popu sia sere wogisin gatse wager gis pari poros. Sises e abugari nibugaro buen not counting children and ladies or women seri nifu birawa ruberik. Nubraireti meirisin aranafar. Checheberi ngai wapasagi gerei eu special day geri pu episode radio para eu special day ngoruk ngeri gits meirisin. Ikerei ngau bore poputabe tigor ngoruk pu episode. Ubore furry ike efficiats fundraising online. Radio station, radio ministry, may sakura arts fundraising seri sakku paragagen fundraising. ABU eke ministry kabet may orar fundraising fausurat kategoria kwairi en arabasarinis. Radio station yewet si furry warasapuen. Sigan tigor era rabas repotogeri arisi en kotagang ike a ministry ike a radio station ikere ngai pu se tigor ngoruk kobe ike pu kot e potogeri pu ave me fireti bom ap ko tu fichin ko arisi pu episode radio one euchara esa panna peseri euchara. I fausrap ko potogeri arisipu episode radio I fausrap ko potogeri send ngerigit era euchara. Ike ke fiti wa TikTok airugu ka sire I fausun agageri betots. Tiru wa bichonna WhatsApp wen me chat etikit wa Facebook. Upa kom sepegeri tiatske wa TikTok. I think you guys know how to send Arinisho on TikTok. I'm not asking for much. I'm only asking for eucharacho. Ikagetu fichikobari si what TikTok send ngeri bu episode radio euchara. That's even better. That's much better. Kiri so chabur ngor kreram na Arinis. Use siriga ko pore kura atskewe testimonies ser parau serebe maridan ensan John Mark. Eben mari chuk avi respores chuk kura. Nge ibi apasage ifan an mari di got feri deri radio station pura togoriari si arbarap ngeri sises. Iwe
era kugun irawo euchara. It goes a long ways. E po suren sise se wa yatek ware e kori fupirawa me ruberik. Iwa nanaf ngere kewe ngerun arabas. So we showing e kewe ngai sap ngeri chi at wat TikTok. I kabu ke fitigits me follow rikits wa Facebook TikTok ko se wo chenga gat tikor ngoru. Ari si pu showing radio one euchara. I kabu re mi tor ko percent wa TikTok fakkur ma redi god. If you're wondering if I should I put over sent goruk, you will gang me to leave you a link up ko put over upon arinis. Me your ratcher website idan puipui.net. Puipui.net. Warachara website puipui.net web your link and me to go put tiki ren asna giving site. Gachara site up ko potogori wati omna nifa. Iwe puipui.net kemi togori da one website iwe ka click one giving link iwe ka fill out the information euchara wasen na nafra. I'm not asking for $5. I'm not asking for $10 to get $20. All I'm asking is your faith. I'm not a guru. Arisipu episode radio one euchara. Arisipu episode radio one euchara. Kasi kan mochen. Kaya pure mi kan video igerei. One TikTok igeyan kan nabuya. Kasi kan mochen. Arisiki chuari euchara. Pari rausun ngeri chiat soring. Gayon mi wafidigi on Facebook. Ika pun kot mi fakura gang non netibo. Ab ko photograph ko boy harisi bu episode radio. Rilap ko nifang ngeri bu episode radio. Wiwa ka patiga nguru kya ko sekan mochen. Por harisi gits. Iwe ye si pore panen negeri porosen weather one pui soureng radio. Iwe si buah kopon apiori sun at weather ikerei. Risa pon ni wiseferi tibuan as agaga fundraising. Iwe ayi parose fenneng renori sora mi fakur kucu fenneng warik mi di Chris Fahrenheit. Ugu pon pucikarane berkuan. Non uruseri riari gerai wera poe na pegri fet kuchuchu etipuan ugufer essa poere poeri do seriotik pechakudari we egon meribu geri rue miles per hour. Iwe chance of showers rege rue percent e rue percent essa guarantee pun e poe watte ugufer fakul kutchak ugufer. Iwe ren non nabur wan matau. Ren uit me fakun watte tekia uit. Serien nefen errueru geri orufit tekia no. Serioti fisu geri tiufit tekia no. Seri rugeri urigat fit. Seri noto eugeri fufi. Geri so aye boros rats water gerei serio National Weather Service Office not teaching Guam. Iwe gets me nom one as a fundraising one as what is a point. Sipo sitting area checker. Iwe sipo pan ni sefer after that music was apa sabero pan as again tigor one as a point fundraising what is a point. Wato era song request ke pan mocher sering eri pasti pupan ifa para play di fagun ni era ker pasti para fakun bless fagun ye desa sor si bo sering eri ya cekkan itara para re sises toge ko sebutin
Eusseri kön nge pamut ngeri gote o kusi pare maru. Fakkuren edir girissou jabur ngeri god. Me wari di god ren. Ewa burinner kön. O sises mein god non nom rem. Geba non nom rem. Fakkur mari di god ren nan urugurug. Sabuar rogor fagan nefirats. Ubue sabuar baba say girissou geri tiet yatski. Soring I mifidigit seri TikTok. Girissou jabur ngeri gebi ekarawa nifang. Ngeri gits yere sesor. Sewatenga buka sabuara pan metigor ngeri gebi. Pui soring ferry darati radio station. Ikerei mede gai ufurri wugan. Ekari yosurata gager fundraising John Nawa radio station. Iwe sikatigor ngeri John Ifan togi meuchiari eagagen god arre befang. Ikerei wuwa watenga bufakun tigor ngoruk eruchia. Pui ko sewaten ko bagarari si pui sorek radio one eucharatuk. Ewa eucharatuk. Cheberi ewa farafan iwira sesor. Evan kukururet. Efitto fan aro pento ngeri fau birawa me ruaberik. Ni fau birawa me ruaberik. Goru borawa to resises. Iwe sises ayatek wara efeyetu. Iwe kiweri fau birawa be ruaberik. Rawa sewa sarabu ngeri meiri sin ekewe arabas. Ni wugeru ekugura ko arabas. Iwe. Pui busoring. Usutsa gero sebirit igawe tawato eweri fau birawa me ruaberik.
Iwe sisa sa wi serari si pue po sam mawara. Pari racho ku surei e purikuriku non kot non meten mito kot mito ko refer in noren. Ikabu ke fiti e wat TikTok. Reri eri sa sor. Ye kot e fakkun eve mefi non neti po poko poe ari si pui pusore radio. Ira met ngai wakati gor ngoru. Era euchara. Ko poe ari singeri pui pusore radio euchara achak. Era euchara ke fang it goes a long ways. Omnifang ko tirabu pusiragi iwa acheroi. Igerei I am asking for only $1. Esepani firi yo ke nom merika. Awai kuwabi ke ya. Ke tu fichirap ko bari si pui pusore radio ko sebochen ibugati gormoru. Hari si pui pusore radio one euchara. Me de kan tigor feridan. Purarin nisirachi radio station. Ye usirach fundraising. Me de fundraising feridari ewirach operating fund. Rerachi bue tu fichi sapora me agang iki. Me panuch ki wasin me betekan. Arbo tu fichi me sapora be ifan operate me nonna one online irawo ikapun me ta befiskeri kisne soro penoni e pojak ifatu fichi ministry arbo sapora be ifatta ba aga aparosa ikabasen god e potogori paratta ba be kesi wireti berarabas. So you know what, before mamorap ko boy nifang gawa rifang, let me share with you another story. Ngai po share ngor ke story. Mayor eben char karabus. Seri kuam. E reach out ngeri gem ke ker ke war phone. Burai waga mesir kapasen ko ta mi kaparwati namban nuch phone. Iwe a ke ker gem iwa ri gem nge mabet rera wase mari ti ko tu wa seringeri pui pusor radio. Iwe reti pe ya wase touch. Neti pe ya wase touch wa wache kesiwin. Ngagu wa wache fangeri ko marawi pura beri. Imagine anjagin nokut pusin. Irit fansun epo baror at sibotogori nogeri eran me radio station en megang. Ke sorry eran sub radio station pu eran eri karabus en megang. Fer kots negeri aturoe COVID-19 virus at sibotche visite ke neri. Nge pogiten e radio station iwe kapasen ko tato gori po torong non eweri karabus. Iwe kyo cha karabus rarorong e kapasen ko ti rafa kutats ne ti per rabo cherre po kinsiwin rabo cherre po fang marawer ngeri ko traer yege wow sewesen mochen nge got e po reberi marawi urubun wa rego kapasu wa rewe ruwen ko sewche sibo yatek fagan ko sewche sibo yatek fagan e wori wora ewer urupurai wa yatek fagan mewe ruwer wa rego mawon ewo for papu butabe kechi. Pada burewagun mi ferapu butabe agang non netiban. Ai kesi wiri barwarapu butabe apotete roi ngasakasan. Ekiekin meretiban. Pui busoreng. Era omnifang ngeri ace radio station. Etogri arbari si kwarabas non neri en karabus. Meten megang si se togra si buferi pokiten kich mi ifan pisiren agang met to buru fabiri ngenneto om RCA radio station geram fagara eucharachek me togra po RCA radio station ara bochek non nom iwa sa patogri sapora at si bo RC ekara me afara kapasen kot iwa tu fitsingeri rara po seringeri kapasen kot wara sapoen pata pokiterabu arin nis ceceberi ewo parau sirewe nifu birawa be eberik wato era eberik wato era efu birawa posipotogori sier won esebuen ngeri chia soureng puits kewe be fefirachir minnom nar kaneri karbus iwe
rapatuguri rogorgi kapasen kot apatuguri kesiwin non marawer. Sisap menu gora buwese waseri euchean wisach meren kot. Kot engoruk engeri ei dufich posipotoguri afara kapasen kot. Wusuchuk met brother ensen John Moore kapasa. Nubuen ka watu era arin nisigara donation ko parabet. You are creating a savings in heaven. Am narir yeri sois esapchuan wan ferifan pura ay isois non neng pata purira ko babeiru. Mai retu wari sirebinnan. Retu wari siataran pue kesiwin marawan iga pue warung sises non marawan. Ngei kesebefi pun norab ka fangeri ekesakuraga. Nubaka donate nyeri kesakuraga. Iwe nubari kapasen kota atur ngeri arabas eser firi kewri kewir min nom non further gereri karabus. Nubara rugora kesiwi rai rafangeri kot marawer. Guess what? En mi pon pachero. Pada pun reram nugu kot op ko bari si pui episode radio. Awe biruguru narang kota gang op support tirian kota gang. Ira beta tu fichirara bue arisia wagang arabu spread tiriwe kapasen kot ngeri kewe irmio supang ikarnom non neri karabus. Iwe kasewotse ngai bukati kan ngorupu episode. Ike ke fiti what TikTok. Ngawa sewa sera kop sepegeri tie atspu episode what TikTok. Kasewotsen arisi pu episode radio one era euchara. Ike wo euchara ache. Kot evo pusire feyo chugoruk feyo chun amfagor. Arisi puyum mi osupang. Kasewotsen arisi pu episode radio one euchara. Ngai pue tiki en song request. En song request ere sabon suki ngeri asam. Kasewotsen togi en kot megugu goruk me usering ngeri ikapure pa tapabarawom apko po support tiri pu episode radio one mare euchara. Amen.
Amen. Amen. Marritikot kiriso chabung ngerigebi. Chart fidiki chwa TikTok rerabi. Fakun neti birch me fagat. Amen. Fakun marritikot. Fakun marritikot ren. Uwe Christ ngerigit. Sawon suki ngerigi asam. Awosipwe wese ki fichi non neti bats eki chou uchi ari betogi egak. Sawo suki ngeri asam. Hefeti gasi se pon fichi neti bobu gerei. Sister, ik heb brother. Hefeti gasi se pa fichi wan asaben neti bobu gerei. Chorrogorongeri egak gerei war pui pusorek radio. En god mögugu goruk. Agi nom na uchara. Iwe fang ngeri eiraragang war pui pusorek radio. Ike apu ke fiti wat TikTok ai ruguen mi tori ko boe fang wat TikTok. Ike apu de weires fang wat TikTok iwe ien met kitui patogori furry. Listen carefully. Puri bufakur wow non ukugur pon ai wacheri pa fata chu boe mecheras. En mi tori ap ko boe makngeri wan atien if non inbox. Wat TikTok. En mi tori ko boe inbox ngeri redi fausurat si potogori arin nisfagan. Ngang mi tori boe agi our information me confidential. Iwe ua makke tu anuch kapuk. Iwe kabo gereri ko pochak charchiri wan euchara. Ko pochak charchiri wan euchara. Iwe gang mi tori awe chak ikabi your no bank card. Ngai wapasai eti ai sufen me benin. Setogori bobaken ngoruk setogori bochuri goruk setogori beferios metacha baite ngawai ten gotren. Nge ngai wakabas wura char ngoruk puri ke nge ewesin eorreom no bank card. Sepani firfi metsaku bank ke inbox ngeri ge mak ngeri one era message ge chichi ngeri wat TikTok ka ngeri ien I got confidential information. Char chiri one euchara one ne card gen non ebaram. Iwe puipusoring ira pare warerats sibotogori sibopar furry iga agi suruk era arinis kot mi wese taba netipum poka pofangeri kichwan. Nge ike apu ke prefer au kapoe nifang war achen link ke pusi mocha furry iwe ira achen giving link ike website en mi tori ko brageri iwe ka ifarawati arinis. That way kesepani dap ko boe ereri kesepani usepani dai pusiri nga pusiren ka rageri achen giving link achen website iwe ka wati metera era kukun ke wache ko boe arinis one. Ike apure right now I'm just asking for $1. Euchara chak soru. Esepanap. Kasi wache mut ngeri iwe aparo sagur storia mero setats marawiren. En misiri fausuren ekkewe bisineri ratikirong non Micronesia. Ike nor FSM. Ike throughout Feriwatske no Pacific. Mayor
e paraus er God's young people. Esap main me fefin. Esap kua rautora puwesewesen sebirit eti serefe ike young people. Reben Norway egeru waribugu nibe. 1850s, in the 1850s. Where we are God's young people, Rose said, me to gun mi ferapu siragang na marawer. You were feel inspired. Arreboe achu ewa kapasen God. You were even meben ekewa sebirit was across of the nation. Non-America, across of the nation of the United States of America. Even meber kewe sebirit, you were donate ukukun mori retogeri. You were ever kukun mori ra come up with $28,000. Ruebe waru nguru. You were a very fat sheep. You were ever sheep rangeri a kubisinuri. You were a reading. Obora, Wopa farafara, ikabasen god. Ngeri, arabasen, what very far. Iten ever sheep, raitagari, morning star. Sisi sapasagabar ever fu ran. Ever fu nesesor. Ever morning star. Ikasa purun, ekewa sebirit, ekewa erua mefopun. Ar rogorong ngeri ewa bagugu, en god ngerir. Porabo arisia wagang pe potogori tour ngeri kits, ewa kapasen god. Ika god eseruru ekewa sebirit, merip ewa kabamang ewa gagara potor kits. Kepukitir ekewa sebirit raus sewa seranea sochis ngeri, en god kekegerir. Gekewa erua mefopun, en neaso dis ngeri keker meren god. Jebin ne satu fitin. Sagas ren echerin god ator kits sia perfakun. Mere sere keku kiramwe me feyers kits miagi. Pokuten god miruru ekewa young people in the 1850s. Seri berika. Imagine paren en megagi gereng. God mi patogori poruru en. Gekot togori poruru kewa sebirit. Ara patogori if arrebotogori donate fagan, you were rarisi, ewa gagraveri of what sheep were potogori torngeri, ewa capasin coat a potogori torngeri, all across Micronesia. Coat me patogori a poruru win. Coat me togori a poruru win. Era kugun nifang en me togori kabafang. Euchera. Ikere euchera. Gakatogori rifang eri pupisor credio era euchera. May Wesewasen go a long ways. Kosewasen, puibusore rei, puibusore go putu gorguru. Kawin ngeri tia sore one, may fitigi to TikTok. At least for this part of the day. Ikabugot me Wesewasen at tapa marawum. Apukabwe nifangeri a ministry, gafangeri a ministry. Kosewasen. I'm only asking for $1, just $1. Separira, I took to worry characha. And me to worry kaboy fangeri puibusore radio of fitigi TikTok as the usual. Usap ko pawe with CTK fight eating ebe. Mate check gaffer republic to worry fang. Iwe kitsi for good papaiti. Ikeapun kebochen. Upwe agi omna information iwe en mi to work up inbox ngeri kits one ate episode radio TikTok page. I'm not really too savvy with TikTok yet. Message me if you can. Message me kay rediye pui ikar information. This is my bank card. Ikar information. I'm gonna be honest with you. May was a confidential. Usatogori was sharing a year. Usatogori barwarugun. May the jaka ereri buferi. Iraching me to buferi gakere. The takiri chekichara. I would check for buferi era boyagang and goat. Sisatogori sibwe. Chefera. Me barri rik no rachagang. Was a very digiri so chabung or bui. Ikabura buira. Met kobe if you felt it and goat kokor gigerei. Fakun mari di god. Iwe
Upwe etiki para cekun si po serik fegan. Nge es abo sering ngeri ikun ko sabo chen bukat ti kor ngoruk. Iki abu kota abo sebo serata pare ti bom. Fang ngeri bui bu soruk radio. Amen, amen. Mari ni God. Even if Amen, amen. Amen, mari di God kiriso jabun ngeri gebi terabi ari se koi episode radio kiriso mari di God terabi chor tidi ki chwat TikTok ben me to wa fagara God ebo busi fakun efe yetsu ngeri gebi fe yetserabi fang esap fakuror esap naf met si boe eri budi ngeri gebi terabi wari fang ngeri bu episode radio nat sabon neng at sabon sises e popusin e feia tsugoru feia tsuran favara Kasawatin rogorongeri begugun bot Kiage kota tigor ororuk agei fakuru seringeri letara kota ebe me figuru ogori fangeri iwe agei ni fangeri and kota ga ngere and it's not much si chakti go rig jarache fakuri rache Amen, amen. My faith on it, unstable land, then I have plain, then I have found, Lord, plant my feet on higher ground.
Mariti God. Lord, plant my feet on higher ground. RCA, Coach Bay, bisa tu fitskret pusin nga. Mariti God, fakut kiriso chapur ngeri God kren. Ubutsun God may boyaron non, evan, kiriso geri gebi. Puipusorik seri chia swar Facebook. Ike, war TikTok. Kiriso chapur ngeri gebi khere fagats. Yea, we are climbing up series warik metiu. Seri chia ski wat